kangutse amahoro ukaba ukibasha kumva iyi video turimo tukugezaho kano kanya, bivuze yuko uri muzima. Ndakwinginze rero niba uri muzima byuka uje ku murimo, byuka. Ndabizi hari ibintu byinshi, ufite ibibazo byinshi, urababaye, wagambaniwe, watengushywe, cyangwa se ufite ibintu byinshi bikubwira ngo wibyuke ujye mu kazi. Mu by'ukuri umutima uri kukubwira ati urababaye, ntago ukeneye gukora. Ndakwinginze byuka ujye ku kazi. Urumva ufite ubute, urumva usa n'unaniwemo ukuntu, ariko byuka ujye ku kazi. Nta murambo nigeze mbona w'umuntu wishwe n'akazi, ahubwo nagiye mbona imirambo myinshi y'abantu bishwe n'inzara. Inzara iryana nabi, inzara irica. Nawe rero umuntu w'umugabo uharanire ko uticwa n'inzara, uharanire ko umuryango wawe uticwa n'inzara, uharanire yuko ugomba kuba hari ikintu ufite kabisa. Gira vuba vuba, byuka nyabuneka. Ibyo reka tubiveho twizamukire. Ndongenda basuhuje kandi ndabaramukije mu by'ukuri aho muherereye hose. Ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe, wowe udahwema kudukurikira buri munsi. N'ubundi YouTube channel yanyu wakozeho subscribe, uracyari inshuti yakadasohoka. Imana igwe umugisha. Fulham Everton, nari nkoze ikosa ryo guhera mu kirere. By the way, ntago nagenda ntababwiye kuri group ya VIP. Turashima Imana cyane rwose ku munsi w'ejo byagenze neza 5-5. Ngiyo mu by'ukuri urabona ko abantu stili baracyanezerewe. Uyu nguyu we sinze ahantu kabisa, arimo arankora aga surprise buri mugoroba, ameze neza cyane kabisa, arishimye, abantu banjye barishimye. Nawe rero joininga uyu muryango, no muryango w'abantu bagira muri 270 n'abandi 270 na so nawe rero ngwino tujoininge, maze ubundi ujye bibasha kwibonera ku munezero nk'uyu nguyu, ibintu bibashe kuba bigenda neza 5-5. Nanyuma rero nawe niba ushaka kujyamo, twandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, utwandikire utoza twese kujya muri group ya VIP. Bisaba iki? Bisaba amafaranga ngahe? Kubona correct score turi ku munsi wo kuwa 6 bisaba iki? Maze ubundi ibintu bibashe kuba bigenda neza cyane 5-5. Mubikora hakiri kare. Kuwa 6 dukora kare, twifuza gukora kare kuko murabibona ko haba ari ama match ya kare cyane yo kumanywa, Premier League n'andi marushanwa agiye atandukanye. So iyo mubikoze tukabikora hakiri kare cyane, nibwo ibintu bibasha kuba bigenda neza 5-5. Uko mumenyereye kuwa 6 dufite match nyinshi, ntabwo tujye dutinda mu bintu byinshi cyane. Duhera mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko bisanzwe. Nyemera duhere kuri match ibuze kubihuza equipe ya Southampton yakiramo equipe ya Manchester City. Icyo wamenya nka statistique kuri uyu mukino ni izingizi zivuga ko mu mikino 15 heruka guhuza Manchester City na Southampton, equipe ya Manchester City, equipe ya Southampton yatsinzemo umukino umwe mu mwaka wa 2020, indi 3 barayinganya, hanyuma itsindwa 11 yose. Mu by'ukuri nta soni bifitiye. Hanyuma nubwo Man City yatsinze igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza yakinyemo n'ikipe ya Southampton, ntago baratsinda ikipe ya Southampton ngo bayitsinde itabinjije igitego, bakore bakipinge clean sheet. Mu by'ukuri imikino 2 yikurikiranya kuva muri season ya 2014-2015 kabisa nibwo baheruka kwitsinda imikino 2 yikurikiranya nta gitego yo ibinjije. Hanyuma ibihura n'amakipe ari muri relegation zone, equipe ya Manchester City yatsinze imikino 12 yose iheruka. Mu by'ukuri iyitsinda ibitego 44 ku gitego kimwe. Urumva ko ikipe yaratuhangamuye cyane, yaraturangije. Kandi noneho Napoli yo kuba baratsinze imikino 12 yikurikiranya byonyine n'umukino 29 bakina n'utwo dutimu, ntago barabasha gutsindwamo n'umukino n'umwe. Nubwo kugeza kano kanya Southampton imaze gutsindwa imikino 28 muri championnat y'igihugu cy'Abongereza, baramuka batsinzwe uyu munsi barabatsinzwe umukino 29. Bebingana n'ikipe yigeze gutsindwa imikino myinshi cyane n'ubundi muri season imwe muri Premier League yari Sunderland mu mwaka wa 2005-2006 na kipe ya Sheffield United mu mwaka wa 2021 zose zatsinzwe imikino 29. Tuvuye aho ngaho rero prediction yanjye nukuza kugusaba kugura Man City cyo bita handicap, bivuga ngo Man City kuza gutsinda harimo difference y'igitego kimwe n'igice kabisa muri uyu mukino. Equipe ya Southampton ari igitego birangira itsinzwe, ubwo ni Man City handicap over -1.
Hanyuma ku ikipe ya Fulham na ekipe ya Everton. Fulham are unbeaten in their last 6 Premier League games against Everton. Fulham ntago baratsindwa umukino n'umwe mu mikino 6 baheruka gukina n'ikipe ya Everton, banganye 3 batsinda 3. Having lost their 7 Premier League away games against Fulham, Everton since only lost 2 of their mbere yuko batsindwa mu by'ukuri imikino 7 baheruka gukinamo n'ikipe ya Everton. Kano kanya mu by'ukuri mu mikino 2 aba batakaje imikino 2 mu mikino 10 baheruka gukina ku kibuga Craven Cottage kabisa cya ekipe ya Fulham. Imikino wa Fulham na Everton ndaza gusaba ko mu gice cya mbere ababonetsemo corners zigeze kuri enye, ni over 3.5 corners mu gice cya mbere. Kanzi match nzicemo nirukanka ntago nshaka gutinda, reka ma statistique be nyihoreye ndamuke kuri match buze guhuza ikipe Ipswich United iraza ko yakiriye Brentford kabisa. Ipswich Town not United, Ipswich Town na Brentford. Ndaza kugusaba ekipe ya Brentford kuza kubona ibitego 2 over 1.5 ku ruhande rw'ikipe ya Brentford. Hanyuma Wolves Brighton Hove Albion maze kugusaba corner 8 n'igice muri uyu mukino. Bournemouth Aston Villa mu gice cya mbere ndaza kuba ngusaba corner ko buze kuzigera muri enye, ubwo ni 3.5 corners muri uyu mukino mu gice cya mbere. Tuzamuke mu gihugu cya Espagne, La Liga. Ekipe ya Atletico Madrid irakira Real Sociedad. Azonze kugusaba Atletico Madrid kuza gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya. Hanyuma Girona na Villarreal ndaza kugusaba Villarreal kuza kuba itsinda gorazo cyangwa se over 0.5 ya Villarreal. Hanyuma Valence irakira Getafe maze uburinze kuza kugusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Tuzamuke mu gihugu cy'Ubutaliyane, Lazio Juventus ni over 1.5. Hanyuma Como Cagliari ndaza kugusaba Cagliari kuza kuba itsinda igitego over ya 0.5 goals ku ruhande rw'ikipe ya Cagliari. Nimerera dusoreze ku gihugu cy'Ubudage, Bundesliga. Bayern Munchen akira muri Gladbach ndaza kugusaba Bayern Munchen gutsikunda umukino cyangwa se kuwunganya. Hanyuma Werder Bremen na Leipzig ndaza kusaba Leipzig kuza kwitsinda umukino cyangwa se kuwunganya. Hanyuma Holstein Kiel na Freiburg ndaza kugusaba Freiburg kuza kuba itsinda igitego over 0.5 ku ruhande rw'ikipe ya Freiburg. Munaminda gukunda cyane 0794488632 niyo nimero ushobora kuba waduhamagaraho kano kanya ukatubwira uti no kutwandikira kuri WhatsApp no kuduhamagara ukatubwira uti nitwa runaka ndashaka joininga group ya VIP. Ese bisaba iki? Bisaba amafaranga ngahe? Bigenda bite? Maze ubundi tugusobanurire ubashe kuba wishyura hakiri kare ibintu bigende neza. Nawe niba waratwandikiye tukagusubiza ukumva wenda ugizemo akantu kipfunwemo gakeya, ndakwinginze no munsi wo kubikora kabisa ukabikora neza cyane 5/5 maze ubundi ibintu bikaza kuba bigenda neza 5 ku kandi. Bye bye, ndabakunda cyane, reka dusubire ku munsi w'ejo. Ciao ciao.